Hayi sitshonile sibili, sitshonile. Ngingazi ukuthi litshone njani emsebenzini. Hayi ngiyathakazela nje ukuthi lizile namhlanje ukuthi lizovula umthandazo nje lapha ngikwami. Ngizacela nje obaba uNdlovu lapha sivulele nje umthandazo nje singakaqalisa inkonzo yethu namhlanje. Mbongela. Asikhuleke nini. Amen. Siyabonga. Kathi ngeke ngibuze uGod usengigadi. Mbuza wena babandlo wakade ukhuleka. Ngithi uGod usengugadi. Ukukhuleka abantu khona ku praise God. God we thank you. God we invite you. God we want you to guide us. God this. uGod usengugadi. Iko nje imkhuleko ningayikhathana nje ingaphendulwa ngoba umkhuleko wakho uhluhambe state kuma security guard. Uhlofika ume nje ngce emnyango kuma security guard ungasafiki kuNkulunkulu ngale because ukhuleka ku security guard. Why we should praise God? iTV yona le yeli phambanisa akuna nkonzo eliyayenza lapha endlini. Angeke lezi inkonzo endlini nami lapha umuntu engamazi lo uNkulunkulu. Kumbe isiskiwa senzana leso praise God. God we thank you. God we thank you ukwenzeleni uGod. uGod ukwenzeleni. Akusela mthandazo siyenza lapha kufanele izihambele. Bona ngithetha amatela adwa yenzelwa besele kitchen.